tala whatu tala whala Radio Samoa le nei tai au alo maia o tala o le nei fo i aso lulu. Ua le tau nuu solo te e St. John na fuafuaina a mata i le tai au nei. Leo wha mautino mai le io ina laulau a fono St. John le talia o le tala sanga tangata whainga luenga. Ta wala atu le uni e tu samasi i tanga o tutongi. Wha alia i le uni le wha malia ina ma wha awhiawhia ina ma lienga wa ausia, ma o tue wha afo inga luenga ma sani la au whainga luenga i le so, wha ape mal whai ungal vai aso lea na fuafua e toi solo te e ai. O le a wha maalasia le te tau na whaia mua mua tui pui pui o le COVID, wha ato ama whaia o na osa i lunga le vaalele. Wha asila silanga le mai polisili o le company vaalele le Qantas, Alan Joyce, ma o loo fuafua e aloa ia pe ato i te tala whi malanga inga wha avau malo le Qantas. E se mai whainga malanga wha avau malo le Qantas, sau no fo le polisili, e ono wha maalasia fo i whainga malanga i te tonu lavo au se talia po domestic travel. Sau noanga ni a choice na sawa ina i tu la talo no mai a whailo mai le ayata le International Air Transport Association. Le atoi titi mai atu ufatasia le ayata Digital Travel Pass po le pasi e fesoa soani le saunga le mua fe malanga inga le vau atulu. Ma a aloa ialo na whaonga ina mo fe malanga inga whaavau malo e le toi mo o miai se whaanofo e sea. I nei la whaasilisilanga o loo whaaleo ngā ina e Irene King o se tasi o tangata ilo lotolo na so e fe malanga inga vaalele. So noa King i lunga o The Project, le isa pule po se maulusi ango i le Qantas na se wha maulusi eile nei suinga i pase se fe malanga ai. Mai fulinga mai o se whaasilisilanga i una i ei tangata fe malanga ai i le Qantas. Tu whaatasia talo le tai au, le isa tali al ave fua New Zealand le e New Zealand, pēna te wha maulusia le no vax, no flight, le u whailo mai le Qantas. Ua whaopopo le lisi o no fuanga i totono au kilani, wa so ina le soifua malolo ina o na sa asia le tangata whainga luenga le e New Zealand, le u wha maonia le COVID, e ui e le oiloa po o whea tonu na ia maua mai ai. O lea tangata whainga luenga na whaelo na siaki le aso luro le veaso taluai e negative, ai tau nuu le vaana whaimalanga i Shanghai saina le aso sa, siaki atu o positive. O no fuanga u whailo mai, o le aso whareile na iei le pumpin sinia le BB Connect i Coronation Road i Mangele, mai le lua valu minute te ai leiva le tai au, i le toi luas fulu lima le se fulu. So o ai le resini Mount Roscoe li la wauli, mai le kwata le se fulu lua se i o le kwata i te ai le se fulu lua. Lata i le tu lai tolu i la wauli le countdown i papatoe, ma le New World i le pō lava lea, betu sa le afo le fitu i le afiafi. Sa wa ila sa to nai na asia le whalitala vai o loi to tono le countdown i Green Lane, i le afo le se fulu lua i le awoli, wha apea ai ma le animate si manukau, le lata i le tasi le tu lana iai, ma le te o le tasi le awoli. E ui o loo maua lalo le ono la matio soifua o tangata lau tele, peitai, ua fautua ina, e le soifua malolo ina, e a ngai mo siaki o le COVID, ma wha anofo e sea a o talia wha i ungo nei siaki. Tai o nei e taunu mai i whanua le whainga malanga o lo au mai ai le ua wha amaonia, whaatasi ai maisi vaenga o le lato au ngā lua i lungo wa lele, ma o i lato umanei o le a wha anofo i sea. Ai i se vaenga i whainu mero COVID tono New Zealand, lua positive cases whailo mai ana nafi ma o lo wha anofo i sea uma, le i se community case. O le toe si o le tutongi mawalalo whaatulanga ina i tono New Zealand, wo o se whai unga wo whaia ma le mauti noe wha lea ngai le te mau aingo le atunu. Sau noanga nea ta ita elvainga le Act David Samoa, ma lona ia tali tonunga, o le a whaiti ti ai mawa no whai ngā luenga mo tangata kiwi. O sona ia le awhina ngalo whaalia le mai a whaalau loa mai ai o le reporti a le Helen Clark Foundation, ma le Institute of Economic Research i le aso ana nafi, ma o lo whaamalo sia i le reporti le toe tuu i lunga o le tutongi mawalalo whaatulanga ina. A obo pole ai la Samoa e le toe si o le tutongi mawalalo, o se fautuanga fo i lea lam tanga luenga pisinisi mga luenga o tu inatu le malo. Le o lo ta uai, e ono o atu le tolu se fulu afe, ava nofa i ngā luenga e le to iai, be atau nu ule si itanga o tongi maulalo. Sau no fo i Todd McLeod so upo le vaenga o tupele national, o le a tili ai o na a fia pisinisi pe atau nu ule a fuafuanga, o na a fu atu i le whaopopo o aso mai po sick leave, whaopopo le isi aso malolo to e si ito tongi, o le a whaalu inai le isi tusa ma le lua tesi ma le valu piliona i le tausanga. Ai mai le Minister o tupe Grant Robertson, fōlinga mai o lo mawhanawhana le malo i le sitanga o tutongi mawalalo. O aperilo le tausanga nei le sitanga na i o ina le whainga malo taluai, le ana si mai ai le se fulu fitu tā la fitus fulu sene, i le se fulu valu tā la ivas fulu sene le tu la. Tausanga fōlo o fōfua e to e si ai, i le lua se fulu tā la i le tu la.
Ua toe tu i le to ese se ali o le kengi a le mongrel mop, o na ua ia o otina le tau vai e loa ia leo no fuanga alu iai, po le GPS anklet. O le ali o John Boy Rakete na tatala mai i tua ma le to ese le amatangal masina le nei, i le mai ai ona tuli ona whaasalanga, peita ai, nau tele le ali e whaatasi atu i se whaatasta singa na kengi, na ia o otina i le tau vai o lo tuli mata iai e leo. Toi titi lua vai aso o paso leo toi su e le ali i, ma whaato a mawai le vai aso tā luai. O le leo se ta ia John Boy o tu unga o tatala mai e itua, lea ua toi nofoi mo leisi tolu masina wha popo i le fale pui. Tala muli, wala pata ia tangata au kilani e tapena mo le ono motu sia o le eletise i le aso, ona o timunga mamafa ma safili malo losi. Le soe tu sama reporti mai le official va ai tau, e o atu i le 2.5 mm le swatimu pa ui tatono le itu la, ma o se mawalunga whaato ato e wha mawina le i le tolu tau sanga. Fautuanga ma le official va ai tau, wala pata ia mai e safili malo losi ma timunga mamafa i le so, ma e ono whaaleanga i nai la au motu sia i le eletise i nisi o vaenga e tu sam whaamtalanga ma le company eletise le Vector. Mai le Vector o leo ua whaopopo ana tangata whai ngā luenga wha leo, a walawa leo no alia e mai o nia a fianga e motu sia i le eletise, i le ngata la mo au kilani, ai wha apia i fo i le tele o vaenga o le North Island. O talana mo le nei fo i tai au.